Dobar dan, ali već dan. Uveliko smo zagazili i probili ove termine koje smo zakazali za sve ovo. Dakle, panel broj 2, značaj političkih partija za proces integracija počinje. Sa nama su naši dragi parlamentarci, odnosno ljudi koji predstavljaju partije koje uživo žele da progovore koju o NATO-u. Nešto što se tiče svih nas, nešto što se tiče prije svega njihovog biračkog tijela i poruka koje žele da ostave ovdje. Sa nama danas Miomir Milovinović iz Socijalističke narodne partije, dobar dan i dobrodošli. Potom Dritana Bazović, Pozitivna Crna Gora, dobrodošli. Borislav Banović, Socijaldemokratska partija i Obraz Stanišić, Demokratska partija socijalista, dobrodošli. Uspostavit ćemo pravila prije nego što krenemo. Dakle, imat ćemo pitanje, potom vaše izlaganje. Molim vas da ne prelazite 3-4 minuta. Znam da je teško, ali nadam se da ćemo se pridržavati toga u duhu demokratije i parlamentarizma, kakav je i ovaj panel danas ovdje, kakva će, nadam se, biti i publika. Jedno veliko nadam se da će biti konstruktivnih pitanja i da ćete, naravno, učestvovati u svemu ovome. Ostavit ćemo značajan dio za pitanje, jer pretpostavljam da želite da čujete od naših parlamentaraca ono što je ključno i njihovi stavovi. Dakle, upravo stavova i počinjemo. Socijalistička narodna partija, kako gleda na čitav proces, dakle, značaj političkih partija za proces integracije. Generalno želim da vas pitam vaš stav, NATO, Socijalistička narodna partija, pro et kontra, kako sve to izgleda iz vaše perspektive? Evo, počet ću hvalom, plašim se da kad političari zatvaraju ovu konferenciju da ne budu davali zadnju riječ kada dođe na red članstvo eventualno Crne Gore u NATO, što je suprotno stavovima Socijalističke narodne partije. Naravno, prije svega velika zahvalnost organizatoru što je uputio poziv. Sa zadovoljstvom smo se odazvali imajući u vidu značaj teme. Sa zadovoljstvom sam saslušao i jučerašnje goste i današnje profesore i posebno mi je drago što danas mogu da ukrstim politička koplja sa svojim starim znancima. Imamo u vidu gospodu Bora Banovića i Miša Stanišića. Nekada smo u skupštinskim klupama to radili i sve ostalo na politici. Naravno, tu je i mladi gospodin Dritana Bazović koji izrastao u jednog vrhunskog političara. U tom pravcu još jedna zahvalnost. Kada su u pitanju euroatlantske integracije, stav Socijalističke narodne partije je od starta jasan i tu nema nikakvih posebnih promjena. Mi smo potpisnici juna 2005. godine deklaracije o euroatlantskim integracijama i jasno ću podvući o čemu se radi. Kada je u pitanju pridruživanje Europskoj uniji, stav naše partije je kristalno jasan. Smatramo da Crna Gora treba što prije da postane dio porodice evropskih savremenih društava. Ono što je ključno kada je u pitanju NATO i što je dio naših programskih dokumenata jeste da smo smatrali, podvlačim smatrali, a objasnit ću u daljem govoru šta sam htio da kažem, da je partnerstvo za mir dovoljan okvir kada su u pitanju odnosi naše države prema NATO. Kažem smatrali jer sa druge strane Socijalistička narodna partija uvažava realnost i današnje političke prilike u Crnoj Gori. Uvažavamo realnost prije svega imajući u vidu činjenicu da je naša država otišla korak dalje u odnosu na partnerstvo za mir, odnosno da je dio takozvanog akcionog plana i smatram i stav je naše partije da u tom pravcu ne treba ići, da je to dovoljan okvir saradnje i zbog toga smo u ovom trenutku i zvanično znači Socijalistička narodna partija smatra nepotrebnim punopravno članstvo Crne Gore u NATO. Ono što također želim da kažem jeste da smo jedina politička partija od svih 7 koje su u parlamentu koja je decidna i jasna u svom stavu da ovako krupno pitanje treba riješiti na jednom demokratski organizovanom referendumu, kao što sam stanovišta da rezultate tako organizovanog referenduma bi trebalo da prihvate
svi politički faktori na političkoj sceni Crne Gore. Imajući u vidu složenost ovog pitanja, imajući u vidu da istraživanja koja smo juče čuli, danas, koja imamo u prilici, koja smo u prilici da pročitamo svakoga dana, daju nam različite rezultate od onoga da članstvo u NATO ne podržava ni 40%, do onih istraživanja da članstvo naše države podržava 46%. Ja želim da ukažem na činjenicu da u tim istraživanjima se govori da samo 70% pripadnika, oni koji glasaju Demokratsku partiju socijalista, bi na eventualnom referendumu podržali članstvo Crne Gore u NATO, kao što imate drugu činjenicu da oko 79% ljudi koji glasaju u ovom trenutku Demokratski front bi na eventualnom referendumu bilo protiv. I mislim da, imajući u vidu i složenost integracionih procesa, imajući u vidu i različitost o kojoj govorim, da je najispravnije rješenje ono koje nudi Socijalistička narodna partija, a to je da građani sami na demokratski organizovanom referendumu donesu odluku da li naša država treba da bude dio NATO integracije. Prije svega da vas sve pozdravim, da se zahvalim na pozivu, na organizaciji. Meni je neizmjerno drago što sam danas ovdje sa kolegama koji nemaju svi jednake stavove, a apropo one atmosfere koju sam malo osjetio i ranije, meni je jako milo da se skupljaju ljudi koji imaju različito gledište na neko pitanje i mislim da je to nešto što Crna Gora u izrastanju svoje političke kulture mora apsolutno da praktikuje, vezano ne samo za pitanje učlanjenja Crne Gore u NATO, nego u bilo kojeg drugog društveno značajnog pitanja. Ovo jeste u ovom momentu jedno izuzetno važno pitanje. A uloga partija u učlanjenju Crne Gore u NATO ili u samom procesu neučlanjenju, kako god, jeste velika i partijski angažman u tom smjeru, po mom skromnom sudu, snosim svoje stavove koji su možda subjektivni, možda objektivni, do sada je bio zaista na niskom nivou. Razlog jednostavan, partije nijesu smatrale da im to omogućava neki veliki politički profit. Istina, vođeni možda nekom činjenicom da građane Crne Gore ovo pitanje apsolutno ne interesuje kao neko prioritetno. Stvar je komunikacija, ja mislim da se samo loše pristupilo načinu prezentacije onoga što zaista predstavlja NATO i da je to onda potaklo da se javnost u svakom slučaju povlači i da to ne smatra nekim prioritetom vezano za naš, u odnosu na neke druge društvene pojave. U ono što smo imali do sada prilike da vidimo jesu pojedinačni, bez obzira na programska opredeljenja, pojedinačni nastupi određenih političara. Neki od nas, evo ja se svima zaista zahvaljujem, su se i u svojim nekim prethodnim angažmanima kroz civilni sektor iznosili jasne stavove vezano za NATO, tako da ne bih ih doveo samo u neku partijsku ravan, niti u partijsku obavezu, jer nije sam čovjek koji misli da partija treba da predstavlja nešto na bilo koji način ograničavanje slobode mišljenja bilo kojeg pojedinca, ali jeste mjesto gdje se skupljaju ljudi sličnih razmišljanja koji imaju određenu zajedničku viziju za društvo u cjelini. Konkretan odgovor na vaše pitanja, zaista mislim da mi moramo proraditi više kao parlament na predstavljanju svih benefita i mana koje članstvo ima i ja bi to zaista volio danas kroz dijalog da pokušam, koliko zaista budem znao i mogao, da predstavim neku svoju viziju toga. Ja mislim da naša priča do sada je bila daleka od građanina i zbog toga nijesam zadovoljan. Mislim da smo priču o NATO sveli na priču o rješavanju svjetskog mira, o doprinosu svjetskom miru, o nekim globalnim pitanjima koje mi realno ne možemo da realizujemo kao društvo, a da smo zanemarili one po meni bitnije činjenice da će nam to članstvo zaista omogućiti da mi izvršimo i unutrašnje reforme i da izvršimo unutrašnju demokratizaciju u nekoj mjeri, jer znamo da demokratizaciju u potpunosti, demokratija kao ideal u potpunosti nigdje nije ostvarena, ali u svakom slučaju da taj nivo, stepen demokratije podignemo na neku višu ljestvicu. U tom smislu dijalog treba da se odvija, treba da bude otvoren i svako i ko naravno i ko razmišlja različito i ko ima ideje
slične socijalističkoj narodnoj partiji ili bilo kojoj drugoj partiji je uvijek dobrodošao, jer ne treba ovo doživjeti kao jedan projekat vlade Crne Gore. Vlada je tu da ispunjava strateške ciljeve, ali u svakom slučaju mi moramo da znamo da naše učlanjenje, bilo u Evropsku uniju, bilo u NATO, bilo u neku drugu međunarodnu organizaciju, u stvari učlanjenje te države sa svim onim političkim promjenama koji će prije ili kasnije doći i sa svim generacijama koji zaista treba da osjete benefite tog učlanjenja nekada u budućnosti. Tako da to ne treba svoditi na jednu, po meni, dosta banalnu i suhoparnu političku ravan koju smo mi često skloni i gledati samo isključivo partijske interese. Ovo iz razloga zbog toga što sam malo prije rekao da to zaista ne donosi benefit partijama, pa se partije ne bave, čini mi se, makar da se do sad nisu bavile aktivni ovim pitanjem. Ja mislim da je to pogrešno. Mislim da odgovorna politika ne može da počiva na tome ko će šta u određenom momentu, da kažem nekim narodskim žargonom, ušićariti, nego da zaista mora imati viziju, da zaista zna da možda i neke promjene koje se činu teške, vezano ili za naš mentalitet, za naše ponašanje ili za ono što su naše neke sklonosti, su nešto što će daleko sežno ostvariti više pozitivnih efekata nego negativnih. To je sam cilj svake ozbiljne politike i ako na taj način budemo pristupili i u ovoj problematici, ja sam siguran da će građani biti zadovoljni našim radom. U suprotnom, sve će se svoditi na grupicu ljudi koja konstantno, da tako kažem, je aktivna u jednom segmentu, ali to generalno nije dobro za društvo. Evo, da ne prekoračujem, vjerovatno će u nekim narednim pitanjima biti. Već ste, ali bilo je konstruktivno. Imate od početka viziju Crne Gore u euroatlantskim integracijama, dakle to je vrlo jasno kad su socijaldemokrate u pitanju. Stav se nije promijenio? Ne, nije se promijenio. Mislimo da jednako, možda i više, sada ima argumenata za taj naš stav nego na početku prije 20 i kusur godina kad smo krećali tu partijsku priču i organizovali socijaldemokratsku partiju. Dakle, taj stav je, pretpostavljam, i ovom auditorijumu poznat, ali bih ja volio da obrazložim zašto je to tako, koji su to argumenti koji nas vode takvom stavu. Prvo, mi smatramo da Crna Gora može postojati kao dobro, lijepo društvo, uređeno društvo, jedino ako je otvoreno društvo. Ako je otvoreno društvo, to podrazumijeva da je integrisano sa svojim okruženjem, bližim i širim. Dakle, da je integrisano sa nekim presjekom danas, ajde nazovemo, evropskih demokratskih država. Ne može se više reći da su to zapadnoevropske države, jer ih već ima istočno od nas i bilo ih i ranije. Dakle, kao članice Evropskih unije, sad i članice NATO, dakle, daleko su već na istoku. Želimo da budemo dio tog okruženja, da jednostavno dijelimo te ekonomske, kulturološke, bezbjedonosne, civilizacijske interese i neke pozicije, vrijednosti koje postoje. Dakle, mislimo da samo tako možemo biti valjano mjesto za život danas u Evropi. E sad, da bi to ostvarilo, treba se integrišemo sa tim zemljama kojima težimo da budemo zajedno sa njima i da to sve zajedno uspostavimo. I ponavljam da se integrišemo i u oblasti ekonomije, i u oblasti kulture, u širem smislu, i u oblasti bezbjednosti, u opštem smislu integracije. Zato je vrlo značajna ta bezbjednosna integracija, a značajna između ostalog zato što je i Evropljanima značajna. To je njima prioritet. Mi mislimo da smo mi na Balkanu i po tome specifični, smo se mi bili više nego oni. Bili malo ovako, ajde, pežorativno rečeno, ali ljepše možda zvuči nego ratovali i ubijali se, jeli? Oni su toga imali kroz svoju istoriju mnogo više nego mi, mnogo češće i onda su kao negdje pametni ljudi, pametni vjerojatno kad su udarili glavom u zid poslije Drugog svjetskog rata, kad su shvatili što su uradili u razmaku od 30 godina, počeli da traže druge modele i druge odnose među sobom da do toga više ne dođe, da ne uništavaju svoje narode kao što su to ranije radili. I onda Evropljani, ovi pametni Šuman i Pandani, tako iz Njemačke, s druge strane euroatlantski, krenuli su te proces integracije. Tu bih samo jednu napomenu dao koju možda nećete sa mnom svi podijeliti. U tom smislu su i NATO i Evropska unija u stvari komplementarni procesi modeli. Evropska unija je nastala u stvari, iako je ona svo vrijeme bila dominantno ekonomski i politički projekat i u tom smislu, ali ona je nastala kao bezbjedonosni projekat. Kao želja i potreba da se bezbjedonosno pomire Njemačka i Francuska i da nemaju u budućnosti više takvih sukoba, ali kako da se pomire? Tako što će se ekonomski integrisati. NATO je imao drugi ulazak u priču, ali opet je bezbjedonosna priča
da bi se, dakle, na kraju ekonomski interesi ostvarili. Taj kratak uvod sam, dakle, dao da bi shvatili cijelinu našeg pogleda na stvar. Dakle, nije to sad neka želja i neka ovako moda, nego jednostavno smatramo da je to neka realnost. Uz sve mane i dobiti koje nosi otvoreno društvo. Mi smo svjesni kad smo postali otvoreno u smislu ranije socijalističkog, komunističkog, da smo dobili neke sa tog zapada i iz tih zemalja, neke iz te kulture, neke modele i neke stvari i ne modele, nego i pojave koje baš nismo imali u negativnom smislu ranije. Ali to je dio tih rizika, to je dio tih integracija, ali smatramo i dalje da je mnogo više benefita, da je mnogo više dobrih stvari nego što je loših. Eto, zbog toga je taj naš generalni i strateški pristup tome je važan i zbog toga mislimo da treba u tome da istrajamo u oba pravca i mislim da je pogrešna ta podjela, na tome malo više insistiram, između evropskih i NATO integracija, jer su to više manje iste zemlje, 30 zemalja u ovom jednom pakovanju, par njih ima specifični interes u ekonomskoj sferi kao Norveška ili neka druga, par u bezbjedonosnih, pa onda nije kao Finska ili nije članica NATO-a nego Evropske unije, Norveška neće da dijeli svoju jeftine energije sa cijenama, struju i ostalo sa ostalim Evropljanima, da im oni cijenu određuju i ostalo, pa zato neće da budu evropskim, ali su u cjelini to jedan model danas civilizacijski koji se pravi na evropskom tlu i mi treba da budemo što prije i što bolje integrisani u taj model. Hvala vam. Demokratska partija socijalista, ovdje smo čuli tonove koji nisu bili disonantni u jednom mišljenju, to je da je ovo projekat vlade i vladajuće partije praktično od momenta kada je odlučeno da se tako orijentiše i da su sva sredstva bukvalno orijentisana i usmjerena na to da se Crna Gora priključi zemljama koje su u NATO paktu. Da li je to tako? Hvala vam, uvažene dame i gospodo, želim da vas pozdravim, da izrazim zadovoljstvo što sam danas sa vama ovdje, što predstavljam svoju partiju na ovom ozbiljnom skupu, da se zahvalim organizatorima ovoga skupa i pod utiskom prethodnog panela gdje su uvaženi profesori zaista govorili o jednoj strani prednosti, ekonomske prednosti Crne Gore, prije svega bih rekao za članstvo u NATO, ja sam pod tim utiskom i sad ovako ima malo rizik da me taj utisak malo više ne odvede negdje drugo, ali nadam se da neće. Da se držimo pitanja. Da izrazim i žaljenje što naši predstavnici iz onog dijela Demokratskog fronta koji nijesu za članstvo Crne Gore u NATO, što nisu danas sa nama, kako sam informisan, pozvani su i zaista mi je žao što nisu ovdje. Ja želim da vam kažem da pripadam vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista, partiji koja je najveća partija u Crnoj Gori, vladajuća, koja najvećim dijelom i učestvuje u vlasti crnogorskoj, a samim tim ima najveću odgovornost za vođenje unutrašnje, rekao bih, i spoljne politike. Ono što je u našem partijskom programu, a koji je, pošto smo na vlasti, rekao bih, sa ostalim našim koalicijnim partnerima, kad su spoljno-politički prioriteti u pitanju, u svom partijskom programu ima dva ključna prioriteta. To su NATO i evropske integracije. Mi smo to zacrtali i to više nije partijska, nego to je državna politika koju svaka ozbiljna vlada mora da provodi, obzirom da je zadužena za vođenje unutrašnje i spoljne politike. Čulo se ovdje i na nekim prethodnim skupovima kako je Demokratska partija socijalista nije mnogo angažovana u kampanji, za čime sam se ja složio. I na našim partijskim najvišim organima mi smo odlučili da moramo kao najveća partija, moramo da se malo više angažujemo po pitanju animiranja javnosti crnogorske, posebno našeg članstva, za prednosti i normalno i nedostatke članstva naše države u NATO. Mi smo na jednoj od nedavno održanih sjednica našeg najvišeg organa partije i glavnog odbora odlučili da krenemo malo veću kampanju i da našu priču o NATO integracijama plasiramo do svakog našeg birača, a rekao bih do svakog građanina u Crnoj Gori. Mi smo također i otvoreni da u toj našoj priči, ne samo na partijskim sastancima, nego i u organizovanju, rekao bih, građanskih skupova, da sa našim političkim oponentima razgovaramo zajedno sa građanima. Da mi iznosimo prednosti,
a da oni iznose nedostatke i da tako javno mnijenje bude informisano na pravi način. I ono, rekao bih, kampanja je krenula, ona traje i ovaj rezultat zadnjih istraživanja govori da smo ipak bili u pravu. Ne bih sad želio da to sve pripisujem Demokratskoj partiji socijalista, što je ovaj procenat građana viši nego prije u odnosu na to da treba da postanemo članica NATO saveza, govori o tome da je naša kampanja ozbiljna. Razloga je mnogo bilo zašto naša država treba da bude članica NATO saveza. To su profesori prethodno rekli i ono što stalno ponavljamo, moramo svi da shvatimo da NATO savez nije više samo vojna asocijacija, nego, rekli smo to bezbroj puta, i politička i ekonomska. I to je skup država koje baštine iste vrijednosti, demokratskih država, a bez bezbjednosti demokratije nema. Mi plediramo kao država da budemo demokratska država, razvijena država i da budemo u tom kolektivnom sistemu bezbjednosti. Rekao bih posebno da države, bivše članice, bivše nam zajedničke države, Socijalističke federativne republike Jugoslavije, posebno treba da imaju interes da budu članice NATO saveza. Reći ću vam i zašto. Ako ni zbog čega, to je neko od uvaženih profesora na prethodnom panelu rekao, ako ni zbog čega da nam se istorija svako 40-50 godina ne ponavlja i da se ne tučemo, bukvalno da kažem grubo, da se ne tučemo između sebe, nego da budemo dio tog kolektivnog sistema bezbjednosti gdje ćemo čuvati, što je posebno bitno za Crnu Goru, moram da naglasim, gdje ćemo sačuvati svoj identitet i svoju državu i svoje državotvorno biće. Mi tamo ne ulažemo, što neki misle, ne dajemo dio svog suvereniteta, ne, naprotiv. Mi ulaskom u NATO ojačavamo svoj suverenitet i jačamo temelje države Crne Gore. A dobro znamo kroz istoriju šta se dešavalo u našoj državi. Kako je gubila državnost, kako se utapala u neke velikodržavne projekte koji još nisu zaboravljeni, koji postoje u nekim glavama i unutar države i rekao bih i van naše države. To je sigurnost, a tih velikodržavnih projekata dobro znamo da nema i da su besmisleni bez Crne Gore u njima. Mi ulaskom u NATO na duži period, što mislim duži period, ne znamo koliko će trajati još, to je neko rekao, ali vjerujem da će trajati dugo, na duži period mi našu državu jačamo, njene temelje i čuvamo njen suverenitet. SMP i referendum, zagovaranje referenduma sa vaše strane, da li ste spremni na tu kampanju i na kojim osnovama ćete je graditi i zagovarati uopšte u javnosti? Ja sam u samom startu rekao da složenost pitanja... Evo, rekao sam... Hvala. Znači, rekao sam u samom startu da složenost pitanja dovela do toga da naša partija smatra da je jedini ispravan način u ovom trenutku referendum. Poslije svega ovoga što smo mogli čuti i što možemo da čujemo ovih dana u javnosti našoj, poslije svega onoga što smo juče čuli, što danas čujemo, čini mi se da se jasno izdvajaju 3 seta pitanja na koje imamo različite stavove. Kada to kažem, imam u vidu ekonomsku stranu, imam u vidu bezbjedonosnu stranu, imam u vidu odnos Evropske unije i NATO. Zagovornici ulaska naše države u NATO nedvosmisleno kažu da će NATO donijeti, odnosno dovesti investitore u Crnu Goru. Lično smatram da investitor, ukoliko želi da investira u neku državu, ne pita da li ste član bilo kojeg saveza, nego pita i vidi da li funkcioniše pravna država, kakva je poreska politika, šta je u smislu ekonomije i tek poslije toga donosi odluku da uloži ili ne uloži u tu državu. Ja ću da vas podsjetim u tom pravcu. Deutsche Telekom privatizovao Telekom. Tada Crna Gora nije bila ni u partnerstvu za mir. Hellenic Petroleum privatizovao Jugopetrol. Naša država nije bila članica nijednog saveza. Sada postavljamo pitanje, zbog čega su oni to uradili? Oni su jednostavno to uradili jer je to njima bilo isplativo. I nije ih u tom trenutku interesovalo da li je naša država članica ovog ili onog saveza. Nešto što takođe
teza sa kojom želim da polemišem jeste koliko košta, odnosno koliko će koštati eventualno članstvo naše države. Profesor Jovitić je, čini mi se, rekao po nekim procjenama da bi to trebalo da bude na godišnjem nivou nešto oko 400.000 evra, je li tako, izdvajanja? Više od 400.000 evra, evo, nema problema. Takve sam ja podatke i našao od Ministarstva finansija. I sad ću reći jednu drugu stvar. Na naše direktno pitanje, na pitanje poslanika Socijalističke narodne partije, predstavnicima Ministarstva odbrane, kolika su izdvajanja za vojsku Crne Gore, nama je rečeno prije par godina da ona idu do 40 miliona evra. E sad ja vas pitam ovdje, otvoreno, je li jeftinije košta Crnu Goru članstvo u NATO nego da finansira vojsku Crne Gore? To bi dobro bilo da građani Crne Gore znaju, je li članstvo u NATO košta 1% od onoga što je naša država izdvajala za svoju vojsku. I još nešto kada su u pitanju ekonomski pokazatelji. Profesori to sigurno bolje od mene znaju. Ja sam konsultovao svoga druga i prijatelja, koga vi odlično poznajete, Sašu Damjanovića. On mi je rekao da je najveći priliv stranih investicija u Crnu Goru bio u periodu od 2006. do 2008. godine. I to od koga? Od zemalja koje nijesu članice NATO. Prije svega od Rusije, meni drage Rusije, moram reći. Tada je Crna Gora imala najveći priliv po glavi stanovnika u Evropi. To će gospoda koja su govorila na prethodnom panelu potvrditi ili demantovati. Ja sam našao te podatke. U prilog ovoj ekonomskoj protiv tezi, da tako kažem, daću još neke pokazatelje. Svi mi znamo, Portugal, Irska, Grčka, dugogodišnje članice NATO saveza, je li tako? 2006. godine zaduženost Portugala je bila 69% od bruto društvenog proizvoda, a 2012. godine 124%. Irske, 2006. godine 25% od BDP-a, 2012. godine 118%. I Grčke, 2006. 107%, a 2012. 157%. To su zvanični podaci. To su zemlje koje su članice NATO saveza. I žao mi je što naši prijatelji iz Hrvatske nijesu tu. Ja bih podsjetio na podatak da je stopa nezaposlenosti porasla za 5% u periodu od kad je Hrvatska postala članica NATO saveza. Evo, iskoristio sam priliku da ukažem samo na neke ekonomske parametre, a time sam... Pitanje je bilo vezano za referendum, ali dobro, evo, ako smo krenuli sa ekonomijom, zaista neka tako se i nastavi, pošto je to bilo sljedeći set pitanja, ali evo, usmjerili ste nas tako i ovaj specifikum ovog drugog kruga ćemo ostaviti za treći, tako kažem. Opet, znači, ekonomija, evroatlantske integracije, kakav je stav pozitivne Crne Gore? Evo, čuli smo nešto što je vrlo precizno oko nekih brojki, dakle, nije 400.000, već 800, gospodin Jovitić je rekao. Dakle, čini mi se da se u crnogorskoj javnosti uopšte ne zna koliko je, kakva je ta cifra i koliko treba da se izdvaja. Još nije napravljena procjena, tu se neka predviđanja kreću oko 2% od BDP-a, tako da vidimo kakav je stav pozitivne uopšte ta ekonomska kretanja vezana za NATO i sve integracije. Evo, hvala gospodine Ivanović, ja sam čak htio da sugerišem, vi ste, zahvaljujem što ste okrenuli, da tako kažem, taj set pitanja, iz razloga što je kolega vrlo kvalitetno otvorio neka pitanja i dao svoju argumentaciju i mislim da će dinamičnije biti i bolje
izlaganje ukoliko se odmah budemo posvetili ukrštavanju argumenata bez obzira na njihovu snagu, na kraju krajeva svi smo tu da sami procijenimo šta je bitno. Evo pitanje koje je najbitnije, pitanje reformi, pitanje vladavine prava koje ste vi postavili. Pa to je važno pitanje za građane Crne Gore. To je važno pitanje za građane Crne Gore, ljudi treba da znaju, a ne dešavanje u Ukrajini ili u Libiji. To ne može da bude prioritetno za malu državu, ali NATO ima 5 segmenata, među kojih jedan je od tih 5 vladavina prava, odnosno pravne reforme koje država mora da ispuni da bi bila članica NATO-a. Vi odmah mene možete da date kontraargumenta, ja ću ga dati sam sebi. Pa da, ima članice NATO-a koje nemaju visoki stepen vladavine prava, Albanija, na primjer, Bugarska, imaju problema sa korupcijom, ozbiljno, možda čak i većom nego u Crnoj Gori. I ja ću se sa vama saglasiti, ali ću reći da je stepen vladavine prava veći nego što je bio prije nego što su se učlanili u NATO. Jedna poruka koja je glavna, koja bi voljela da proistekne iz ovog skupa, oni koji zaista žele društvene i političke promjene u Crnoj Gori, po meni treba da podrže članstvo Crne Gore u NATO. Svaka priča koju ja poštujem, ali ja ću se truditi ljudima u ovaj pravac da objašnjavam stvari, bez obzira da li neko to prihvatio ili ne, svaka druga priča je po meni pomaganje da se ovakav stepen vladavine prava, korupcije, organizovanog kriminala zadrži na postojećim osnovama. Znači, da li će učlanjenje Crne Gore NATO to da eliminiše? Ne. To nemoguće je to eliminisati. Ali da li će da unapredi u taj segment? Da. Što se nama desilo od privatizacijom? Svi znamo. Evo, u jednom smo od gradu koji je možda gravitirao najviše sa investicijama. Mi smo sve investicije promašili. Nije važno, mislim ne sve, bukvalno, ali zaista većinu. Pomenuli ste 2 koje smo zaista promašili. To je Telekom i Helenik, odnosno bivši Jugopetrol. Potpuno promašeno. Svaka zemlja na svijetu u telekomunikacijama i naftnoj industriji ima profit. Osim Crne Gore. Da smo imali veći stepen vladavine prava, da smo imali možda kvalitetnije institucije, možda kvalitetnije analize, možda bi imali danas mnogo bolje investicije. Možda bi Telekom bio u 100% vlasništvu države. Možda bi taj Telekom finansirao velike kapitalne projekte, možda bi finansirao makar dio autoputa. U tim kategorijama treba da razmišljaju građani Crne Gore. Bez obzira, prihvatam argumentaciju. Pomenuli ste Hrvatsku i veću stopu nezaposlenosti. Nema direktne veze između toga da li ste članica i da li idete direktno u povećanje investicija. U Češkoj, Slovačkoj i Baltičkim zemljama se desio situacija da je naglo poraslo. Zašto? Takve su bile ekonomske prilike u Evropi. Hrvatska, kad je postala članica, već je bila ekonomska kriza. I oni su po sistemu jednostavno, NATO ne može to da omogući. Ne može da omogući, nego jednostavno desilo se potpuno suprotno, njima je porasla nezaposlenost. Ali oni su postali članica Evropske unije i dalje imaju problema sa nezaposlenošću. Mislimo li mi da učlanjenjem u bilo koju organizaciju na svijetu da ćemo rešiti svaki mogući problem? Pa to je totalno ludilo. To je ono dijete u osnovnu školu ne bi razmišljao na taj način. Ali da li mi želimo da unapredimo svoje političke, ekonomske i druge prilike, makar da se potrudimo da ih unapredimo? Ako želimo, onda moramo da tražimo kvalitetna rešenja. I samo još jedna stvar oko izdvajanja za vojsku. Ja nisam ekonomista, evo ovdje su profesori, ne mogu sve to da demantuju ili bilo što. Izdvajanje evropskih država članica Evropske unije za odbranu su 2% GDP-a. Ako naš GDP bude veći, izdvajanja će biti veća. Ako bude manji, izdvajanja će biti manja. Mi izdvajamo 40 miliona za vojsku, ali naša odluka da imamo vojsku. Mi bi izdvali i da nismo u NATO. 40, možda bi i više. To je naša poenta. Ali mi ovdje radi 1 miliona eura, evo da ne bude 800.000 ova analiza kolege Jovetića, da je zaokružimo, neka bude 1 milion eura. Ljudi, mi dajemo za kap na 100 miliona eura. I sada je problem što treba da se da 1 milion eura da biste vi bili u klubu koji vam je polisa osiguranja. Mnogi od nas ovdje imaju osiguranje koji sami plaćaju. 500 eura, 1000 eura godišnje, 100 eura godišnje. Imate neku polisu osiguranja. Sad mi pravimo problem oko 800.000 eura. Pa to je po meni potpuno nepojmljivo. Ja ne mogu da razmišljam u takvim kategorijama. Da li ćemo mi privući kvalitetnije investicije ako budemo članica NATO-a? Možda hoćemo, možda nećemo. Ja želim da budem pošten u tom pravcu. Ne znam. Da li mi možemo privući i da nismo članica NATO-a? Da. Može, teoretski. Oni investiraju, mislim, kapital se kreće svuđe. Ali da li ćemo da potpomognemo malo proces
da ne samo iz jedne države dolaze investicije, protiv kojih ja nemam ništa sporno nemam. Ja imam samo problem sa vladavinom prava, nemam problema sa ruskim kapitalom koji je čist, ali imam problema sa ruskim kapitalom koji nije čist, a koji ovdje naš auto čiste. Dobro je da imamo i druga tržišta. Ja dolazim iz primorskog mjesta, dobro je da Rusi dolaze u Budvu, ali je dobro da dolaze i Njemci, i u Ulcinj, i Amerikanci, i Libanci, nije nikakav problem, i Kinezi. Znači, dobro je da imamo disperziju ljudi koji će da dolaze u našu zemlju, da se osjećaju koliko toliko sigurno, a mi da imamo jedan kvalitetan ekonomski održiv sistem. Ponavljam, ko želi, po mom sudu, možda nisam u pravu, promene u ovoj zemlji, političke, ekonomske i svakakve druge strukturne, taj realno mora podržati članstvo Crne Gore. Dobro, hvala. Socijaldemokrate, ekonomija, NATO, uopšte ekonomija vezana za integracije, da li smo otvorenije tržište ukoliko smo pod kišobranom NATO, odnosno da li smo tržište koje spremnije prihvata sve investicije i da li smo primamljiviji? NATO nije centralna evropska Mikrofon sam. i on ne vodi faktički monetarne i finansijske politike zemalja, niti može uticati na to što se dešava u Grčkoj, ni u Portugalu, ni u Hrvatskoj, pa neće ni u Crnoj Gori kad budemo članica NATO-a, niti se tim prvenstveno bavi. NATO se bavi bezbednosnim okruženjem, da se te finansijske i ekonomske politike imaju solidno bezbednosno okruženje, da se mogu na pravi način voditi. A da li će se one kvalitetno voditi, to će zavisiti od nas, kao što je zavisilo od Grka i od Bugara što su radili ili Portugalaca. Dakle, loše su to radili. Isto tako ni Evropska unija to ne radi direktno, nego može indirektno da stvara te uslove i da nas tjera da mi stvorimo te uslove kroz ovo što je Dritan govorio, to je i opšti vladavina prava, procedure i onaj naviki i standardi koji su na većem nivou nego kod nas. Dakle, to su ti uslovi da se ekonomija bezbjedonosni i stvaranje mira, mirnog okruženja, da se ekonomija dobro razvija i da onda te strane investicije dolaze tu, da to onda gledaju kao primamljivo neku poziciju. Mi nismo baš primamljivi po veličini tržišta, po mnogim drugim parametrima, ali možemo biti po nekim malim komparativnim prednostima upravo zbog te pozicije i nekih drugih stvari i da se tu po tom osnovu, zato što smo mirno u okruženju, a NATO obezbeđuje to mirno okruženje jer je to odbrambeni savez. Dakle, nije samo NATO savez odbrambeni prema spolje. Dakle, uzmemo granice NATO, članice NATO, pa prema spolja, od napada spolja. NATO je odbrambeni savez i na neki način i prema unutra. Kad sam prije nekih 10 godina se upoznao sa jednim čovjekom koji je puno znao o bezbjednosti, Amerikanac je bio i bio ovako kontra, htio da budem đavlji advokat pa da malo osporim tu priču i njegovu argumentaciju. I naveo sam primjer Grčke i Turske, jer mi je rekao da je među zemljama NATO obezbeđuje dakle, tu saradnju među svojim članicama i tako dalje. Onda sam ja naveo primjer Grčke i Turske, pa nije baš tako. Bilo je tu malo gotovo u nekim istorijskim periodima i godinama da se bude i do sukoba, da dođe oružanih. Dakle. Onda je rekao ovo jedan argument koji, jednu činjenicu stvari koja mi je dosta poljuljala, taj moj ulazak u priču, jeste, a da nisu bile članice NATO. Dakle, da nisu bile članice NATO, sigurno bi to eskaliralo. Dakle, NATO vrši taj unutrašnji pritisak između zemalja svojih članica da svoje probleme. Niko ne gubi svoj interes u NATO. I dalje tu postoji Njemačka sa svojim interesima i Francuska sa svojim, i ne znam, Grčka i Bugarska sa svim različitim interesima. Ponekad i sukobljenim interesima, i ekonomskim i svakim drugim. Ali ih NATO tjera i unutra da te svoje interese, da ih malo usklade, da se tolerišu, da se to negdje ispegla sve, kako bi mogli funkcionisati na nekom nivou dovoljno dobrom potrebom za tu ekonomiju. U tom smislu, dakle, je bitan NATO kao ekonomski faktor. Ne ovo da će direktno doći investitori, da će direktno naša fiskalna i ne znam koja politika biti uredna, nego samo da stvori to okruženje, da se ne iskoči u određenom momentu, a nažalost svjedoci smo da i u našoj zemlji i u drugim zemljama da tih iskakanja ima u svakoj oblasti, iskakanja u smislu gluposti i pogrešnih poteza i pogrešnih odluka koje mogu da nanose velike štete narodu i narodima koji to žive i ekonomijama. Tako da generalno ne bi valjalo ni da bilo jednom vremenu još uvijek ima, direktno će doći. Dakle, da to stvari racionalizujemo, da realno gledamo na stvari. Nisu došli ovi, dakle, zato što smo
članica NATO, nismo ni bili, ali investitori do sada, pa ni ruski, ali ja mislim da su malo ruski došli zato što smo bliže tom svijetu, toj civilizaciji, pa će i njihovom kapitalu koji su donijeli malo bliže nego u Rusiji i za funkcionisanje. A ovi će, pretpostavljam, i jesu očekivali i očekuju da smo već postali u smislu otvorenog društva, kao sam govorio, integrisanog društva, kao što sam govorio, i onda su to tako doživljavali Crnu Goru od 2005. i onda je počeo taj talas investicija jer se vidjelo da želimo da budemo dio tog okruženja. Kad će doći formalno član NATO ili formalno član Evropske unije ili nekog drugog oblika, to u krajnjem jeste važno, ali ne toliko za njihovo razmišljenja i za razmišljanje na kraju kapitala. Važno su ti opšti uslovi, negdje približni njihovi. Hvala vam, držimo se i dalje vremena, zaista pohvalno. Kao najodgovornija, najveća partija sa najvećim brojem birača, sami ste rekli, najodgovorniji ste i za ovaj proces, a pogotovo i za ekonomiju u Crnoj Gori. Vaš stav po ovom pitanju? Integracije i ekonomije? Prvo, vaše sam pitanje prethodno shvatio da se prvo izjasnimo da li smo za referendum ili za... Ne, to je bilo konkretno za dobro, znači, gospodu iz SMP-a koji zagovaraju. Ovako, moj uvaženi prijatelj Vojinović je rekao da Crnu Goru košta vojska i odbrambeni sistem 40 miliona eura i da još treba dodatno 800.000, to je tačno. 1,14% bruto društvenog proizvoda Crna Gora izlaže daje za vojsku i za ministarstvo odbrane, tako da kažem. To je tačno. Mi smo zemlja koja je od osamostaljenja krenula u evropske i evroatlantske integracije. Mi naš odbrambeni sistem stvaramo uz pomoć naših partnera iz svijeta u skladu sa NATO standardima. I on je danas do tog nivoa kakav je. Mora još da se usavršava, znači cilj je NATO saveza da zemlje članice imaju mali odbrambeni sistem, efikasan i dobro obučen. Ali, ukoliko ne budemo članica NATO saveza, naša nacionalna vojska neće koštati 40 miliona, nego 140 miliona najmanje. Trebaće nam mnogo više vojske, mnogo više kadra, mnogo više naoružanja, mnogo više opreme i mnogo više toga. I to je jedan od razloga zbog kojih Crna Gora treba da bude članica NATO saveza. Da ne izdvajamo više, nego da izdvajamo manje. To da li je 400.000 ili 800.000 eura izdvajanje na godišnjem nivou članice NATO-a poput Crne Gore. Tačno je, isti procenat od bruto društvenog proizvoda izdvajaju sve države članice NATO saveza, ali mnogo manje košta one države koje su manje i koje imaju manji bruto društveni dohodak. Prema tome, ja mislim da tu dileme nema. Da naše članstvo u NATO-u nam donosi mnogo više ekonomskih benefita. Posebno kad je u pitanju finansiranje vojno-odbrambenog sistema. I tu zaista vjerujem da možemo da polemišemo, ali tu nema dileme. Ono što želim da kažem jeste, ako znamo da su dva zadnja proširenja, 2004. 2009. godine, zemlje koje su postale članice NATO saveza su prvo postale to, pa tek članice Evropske unije. Što govori i potvrđuje tezu da su kriterijumi NATO saveza i zemalja Evropske unije potpuno komplementarni. Šta to znači? Usvajanjem standarda za članstvo u NATO savezu mi se bliže približavamo Evropskoj uniji. Korake koje pravimo ulaskom u NATO savez ne moramo, kad ih osvojimo, ne moramo ih ponavljati kad budemo ulazili u Evropsku uniju. Mi smo u predvečerju članstva u NATO savez. Možemo da budemo za i protiv, ali nas čeka na kojem proširenju, to je najmanje bitno, ali ja sam ubijeđen da će Crna Gora biti 29. članica NATO saveza i 29. članica Evropske unije. Tačno je, slažem se, da Demokratska partija socijalista snosi najveću odgovornost i kada su i evropske i evroatlantske asocijacije u pitanju i kad je ekonomska politika, također se slaže. Najviše odgovornosti ima najviše kritika, što je sasvim normalno, ali smo mi spremni da se s tim rizicima nosimo, ne da bi Demokratska partija socijalista ušla u NATO savez i vlada crnogorska u NATO savez i u Evropsku uniju, nego da bi država Crna Gora se razvijala
kao demokratska država i postala članica obje te evropske, rekao bih, svjetske asocijacije. I to je ono što je strateški interes i cilj države Crne Gore. Imam jedno samo malo potpitanje, a zašto upravo sada kreće sve to? Zbog toga što je Demokratska partija socijalista zajedno sa SDP-om i ranije bila na vlasti, sada se zahuktava kampanja. Zašto baš sada? Ja se ne slažem da Crna Gora kreće sada. Crna Gora je Intenzivnije. članica MAP-a postala, znate kad? Crna Gora je za 8 godina A ja sam rekao svoje... da vi kao Samo partija. Samo da vam kažem. Crna Gora je za 8 godina, nepunih, bit će skoro 8 godina, svoje nezavisnosti i samostalnosti uradila dosta na putu i NATO integracija i evropskih integracija. Uradila je dosta. Je li mogla više? Slažem se da jeste. I nemojte da postavljate pitanje zašto sada. Pa moramo i sada i u buduće da razvijamo našu državu i naš sistem. I moramo... Nisam htio da mišam Crnu Goru i DPS. Ja sam vam rekao u svom prethodnom izjašnjavanju da smo mi kao vladajuća partija, Demokratska partija socijalista, osjetili da, što se tiče prezentacije prednosti članstva naše države u NATO, da moramo da pojačamo našu kampanju. To je odgovor. I da bismo imali onaj procenat koji je standard. Ne da bismo govorili da se mora, nego da bismo pričali koje nam to benefite donosi članstvo Crne Gore u NATO savezu. I vidite, rezultati su po prvi put, ovako rekao bih, da je 46% za, da je 42% protiv. I još nešto da vam kažem, sa tim procentima odnosa javnosti i građana prema članstvu u NATO ne može se pohvaliti ni jedna država u zadnja tri proširenja u samo predvečerje članstva u NATO savezu. I ako bih vam rekao da je 30% bilo za članstvo u NATO u Hrvatskoj i kad bih vam rekao jedan razlog zbog kojih se za 24 sata to povećalo još za 20%, bilo bi vam sve jasno. Reći ću kad me budete pitali. Dobro, to će biti sljedeće pitanje. Dakle, evo, kampanja se intenzivira, to je upravo pitanje. Dakle, da ne zaboravim da sam krenuo da vas pitam za referendum. Zbog čega to stanovište ste rekli, međutim, jako različite NVO pioniri u svemu tome već nekoliko godina pričaju o NATO integracijama. Političke partije su odlučile tek od skora da se pozabave tom temom i zaista pomalo nama građanima i nama koji pratimo tu javnu scenu, to liči i na politikanstvo negdje, zbog čega se parlament upravo sada bavi svim time, zbog toga što ni vi kao opozicije niste puno polagali na tu temu. Zbog čega baš sada, zašto sada i opet, zašto referendum sa vašeg stanovišta? Evo ja da samo jednu rečenicu, imajući u vidu da je otvorena po meni jedna jako lijepa, korisna rasprava i kolega, prijatelj Abazović mi neće zamjeriti. Znači, sve ono što ste rekli, kada ste pomenuli vladavinu prava, kada ste pomenuli demokratske principe, kada ste pomenuli demokratske standarde, kada ste pomenuli borbu protiv korupcije i kriminala, to su sve uslovi koje postavlja nama i Evropska unija. Znači, ne vidim razloga, ako ispunjava naša država Crna Gora te uslovi, ako ih ispuni, zbog čega bi bila punopravni član NATO? Znači, u tom pravcu se ja u potpunosti s vama slažem da naša država, ukoliko joj želimo dobro, a želimo joj i vi i ja, mora ispuniti te evropske standarde koje su pred nas stavili naši evropski prijatelji. Dobro, evo I da se vratimo na tu temu, Darko, znači, u potpunosti prihvatam tu tezu i ideju da do sada nije bilo puno priče o NATO integracijama. Odnosno, bilo je svugdje drugo nego u parlamentu. Dakle, ne sporeći pravo nijednoj partiji da zagovara ulazak u NATO, ja moram da podsjetim da NATO priča nije bila u fokusu nijednih parlamentarnih izbora. Upravo to. I ja sam siguran da bi politička slika u parlamentu u korist trenutne opozicije bila da je ta priča bila pokrenuta ranije. To je jedan od razloga
zbog kojih Socijalistička narodna partija traži da se jednostavno izađe na jedan demokratski referendum. I ja kažem, rezultate tog i takvog demokratski organizovanog referenduma trebali bi, red bi bio da ispoštuju svi politički subjekti i faktori u Crnoj Gori. Znači, jedan od razloga zbog kojih tražimo jeste upravo to što ste vi u samom startu rekli, da se o toj temi nije govorilo i nije bila u fokusu ni na jednom, koliko ja znam, a uključen sam u sve izbore, ni na jednom procesu i ciklusu održavanja izbora. Zašto je to tako? Zašto mislite da je to tako? Pa, da vam kažem jednu stvar, mi kao partija koja smatra da je postignut određen nivo saradnje kada su u pitanju NATO integracije, nismo smatrali za potrebnim, da je potrebno dodatno objašnjavati našem članstvu, zbog čega je Socijalistička narodna partija protiv punopravnog članstva Crne Gore u NATO. Sa druge strane, sve vrijeme smo koristili tu argumentaciju da želimo da Crna Gora što prije postane dio evropske porodice, demokratskih društava, što nije sporno ni kod ostalih, čini mi se, ni kod ostalih partija. I to je jako dobro, imajući u vidu taj, po mom mišljenju, društveni konsenzus koji je postignut po tom pitanju. Zbog čega vas to pitam? Zbog toga što sada kada se u parlamentu, da tako kažem, otvara ta tema i govori se i van parlamenta na javnoj sceni, SNP zagovara referendum, odnosno da se ljudima, građanima vrati ta moć odlučivanja. Da li je ta ideja potekla i taj stav još od ranije ili ste sada, kada je intenziviran dijalog, krenuli sve to? Dakle, iz parlamenta opet da izmjestimo građane. Znate, da vam kažem, ja sam u samom startu rekao da program Socijalističke narodne partije, dakle, mi smo našim programskim dokumentima jasno i nedvosmisleno rekli da je naš stav da Crna Gora što prije postane dio Europske unije, a stav oko NATO integracija također stoji u našim programskim dokumentima, tako da je naše članstvo bilo upoznato sa tim stavom. Ja ne želim, kažem, i ne sporim pravo svih ostalih partija da sami nađu način na koji smatraju da je neophodno da objasne svom članstvu zbog čega smatraju to pitanje prioritetnim i toliko važnim. I ukoliko u sljedećem javljanju dozvolite, ja sam htio par stvari oko bezbjedonosnog aspekta, sad ili kasnije, kako vi procijenite. Predujete sljedeći krug, definitivno jeste vezan za bezbjednost. Gospodine Bađević, dakle, imamo ovu temu koja je vezana za građane koji su bili zainteresovani, jer građani govore kroz NVO praktičan sektor. I NVO sektor je forsirao tu priču i sada je intenzivira također, međutim parlament je do sada, to je generalna teza gotovo svih vaših izlaganja, da je parlament mnogo ranije trebao tome da se posveti. Da li je pomalo sada ova kampanja koja je krenula praktično intenzivirana od oktobra nešto što je došlo prekasno da bi se promijenilo nešto ili smatrate da se može nešto promijeniti u svim tim istraživanjima i brojem neopredjeljenih na kraju krajeva? Hvala, gospodine Ivanoviću. Samo kratko na početku, ja možda dugujem i izvinjenje dragom kolegi Milinoviću, jer sam polemisao s vašim stavom, ali vi ste otvorili dobre teme i ja sam zahvalan na tome. Da ne mislite da sam želio da uđem u neku polemiku, želim samo da vodimo jedan korektan dijalog kao i sada. Zahvalan sam. Ja sam, gospodine Ivanoviću, u svom uvodnom obraćanju rekao da su političke partije imale projekciju koju vjerojatno i sada imaju, da je to neprofitabilno za pridobijanje birača. I tu se radi o jednom neiskrenom pristupu. I upravo je gospodin Vojinović kada kaže da to nije bilo neki fokus izbornih kampanja. Članstvo u Crnoj Gori onako tu nije bio u fokusu, on se možda pominjao, neko je pominjao manje, neko više, ali uglavnom nije bio u fokusu. A zašto se sad ušlo? A zato što je sad faktički došla voda do poda. I vi imate summit u Velsu u septembru, gdje mi možemo da dobijemo tu pozivnicu ili ne moramo, ali u svakom slučaju želimo da intenziviramo kampanju. Zašto je DPS sad intenzivirao kampanju? Zato što je DPS shvatio da mu je to zadnja karta sa kojom igra pred međunarodnom zajednicom.
I ja njih potpuno razumijem. Ja njih samo ne razumijem zašto to nisu ranije učinjeli da bi pozivnica naša u Velsu bila sigurna. Samo me to interesuje kao građanina. Da li je to politički neprofitabilno i da li je politički ispravno ovo što dio opozicije radi, da se zalaže protiv NATO, ali da će priznati rezultate referenduma? Ja imam tu problema samo sa logičkom ravnom, sa mojom logičkom. Po meni to logički dolazi u koaliziji. Prva stvar, referendum je najdemokratskiji način da se izabere, da se odgovori na bilo koje pitanje značajno za društvo. Međutim, ne mogu da vjerujem da sad odjedan put postoji toliko povjerenje u izborni proces. Kad je u pitanju NATO, znači idemo na izbore, na referendum, a kad su u pitanju bilo koji izbori, onda izbori nisu regularni. To je moj problem te ravni. I drugi problem logične ravni. Ja se bojim, ne želeći na nikoga da aludiram, da ima ljudi u opoziciji koji kažu mi ćemo da pričamo anti-NATO priču, jer nam ona će nam donijeti mnogo veći profit, a posao učlanjenja neka završi neko drugi. Gospodine Ivanoviću, ja na taj način ne mogu da funkcionišem. Ja ne moram da sjedim u parlamentu. Možda sam sticajem okolnosti došao ovaj put, možda nikad više neću. Ali ne želim na nikoji način da budem neiskren prema ljudima. Znači, želim da svoje stavove, da ljudi, birači imaju vrlo jasnu sliku ko što priča i ko se za šta zalaže. Ako im je to bliska ideja, dobro je da je podrže. Ako im nije bliska, apsolutno ima drugih političkih subjekata, možda i boljih i kvalitetnijih i pojedinaca. Na kraju krajeva neće život stati ni nakon ove vlasti, ni nakon ovih poslanika koji sjede u ovom sazivu Skupštine. Dakle, ono što vi tvrdite da je ovo sve sada sistem nekih političkih kalkulacija, koliko opozicije, toliko i opozicije. Apsolutno, što se vlasti tiče, ja sam pobornik teze da je ona neiskreno pristupila ovom postupku. Ja sam pobornik te teze. Zašto? Ne zato što oni ne žele u NATO, nego zato što oni žele da naprave jasnu procenu kada oni žele u NATO. Ne kada je to za državu bitno, nego kada je to za njih bitno. To je po meni pogrešno promišljanje spoljno-političkih ciljeva države. Znači, ako je vladi bitno da sad dobije poziv, oni će sve da urade da ga sad dobiju. Ako im je bitno, pustite, pošto je opozicija ovakva kakva jest, pa možemo poziv da sačekamo još godinu ili dvije, a mi ćemo kod međunarodne zajednice da dobijemo poene zato što smo mi jedini ti koji možemo da uvedemo Crnu Goru u NATO. To je po meni kalkulantski. I ja takav koncept ne podržavam. Ja podržavam koncept da se mi svi zajednički potrudimo. Ovo je vaše pitanje potpuno u redu. Ja nisam rekao da je sve izgubljeno. Evo i ovaj panel je dokaz toga. Nije sve izgubljeno. Mi smo došli da razgovaramo. Ja sam se vratio s jedne konferencije u Litvaniji gdje smo otvoreno lobirali, govorili da nas pozovu, ako budu mogli da nas pozovu, da će to pomoći unutrašnje reforme. Ako radimo sve što realno možemo da uradimo. Ako u to uspijemo, ja ću biti izuzetno zahvalan svima koji su dali doprinos, ali ću biti zahvalan i onima koji su se trudili na demokratski način argumentima da objasne da to nije dobro. Znači, jedna i druga strana, ovde ne treba da bude poraženih. Ne treba da bude poraženih. Mi moramo da shvatimo da se demokratija ne može odvijati po sistemu da samo ona ideja, da samo onaj što je u većini, da je on pobednik svega. Ne. On je u ovom momentu možda u nekom narednom periodu se stvari menjaju. Ali čemu kalkulacija opozicije u svemu tome? Ne znam, to je pitanje za onaj dio opozicije. Ne znam, ja ne želim da optužujem opoziciju. Ja želim samo da iznesem svoje stavove. Ne želim da je optužujem. Oni koji su ja samo ne volim da oni misle da je dobro zbog podrške javnog mnijenja, da oni zbog podrške javnog mnijenja da imaju anti-NATO stavove, jer znaju da možda većina stanovništva u ovom momentu to zaista tako i percipira, da guše onaj dio opozicije koji ima pro-NATO stavove. Razumijete? Da ih na neki način ekskomuniciraju, a s druge strane kad posao bude završen da kažu pa evo drugi su odlučili, mi samo sad smo, ne znam, pridobili još neki mandat. Ne znam da li sam bio, možda sam i konfuzan u svemu ovome, ali se trudim da budem realan i da pokažem da nije dobro sam čin neangažovanja parlamenta. Kako je to moguće? Pogledajte koliko je samo priče bilo oko Evropske unije. I to je odgovor gospodinu Vojinoviću, pa mi već idemo prema Evropskoj uniji. Da, mi idemo i oni nam mnogo više pomažu u reformama nego NATO. Što se konkretnih reformi vladavine prava tiče. To je dugoročan proces. Mi NATO pozivnicu možemo da dobijemo u septembru.
A mi pozivnicu za Evropsku uniju ne možemo ni da očekujemo prije 2020. godine, osim ako bude nekih velikih političkih turbulencija. Na kraju krajeva jedno i drugo će biti politička odluka, ali na nama je da završimo naš posao. To je jedina poenta. Da mi završimo ono što je do nas, ono što je do drugih, to ostaje da se vidi kako će drugi postupiti. Dobro. Jednostavno. Hvala vam i ne, niste bili konfuzni, već vrlo, u sljedećem turnu odgovorit ćete, dakle moramo se držati pravila. Niste rekao bili konfuzni, već vrlo precizni i hvala vam na tome. Socijaldemokratska partija obnaša vlast evo već duži niz godina. Isto pitanje, zbog čega zaključavanje kampanje sada kada u preambuli Crnogorskog ustava praktično imamo evroatlantske integracije? Pa evo da se ne složim sa kolegom Abazovićem da se vlast, koji misli vlast u cijelini, tako odnosi prema tom pitanju, da je to stvar kampanje. Dakle, ponavljam još jednom, od prvog našeg programa i statuta stoji da je to jedno od prioritetnih političkih pitanja i pozicija Socijaldemokratske partije. I smatrali smo da nema potrebe, ni sad ne smatramo da to pitanje treba više nego što smo ga dosad stavljali u svoje konkretne partijske i političke aktivnosti, pa izborne i predizborne i ostale, zato što smatramo da je to jedno od nizu važnih pitanja. Da su važnija pitanja, kad se govori o izborima, važnija u smislu izbora građana, dakle, ove aktualne situacije, ekonomske, političke, pravne i tako dalje. Zbog toga, ja mislim čak da je bilo u redu da se to dosad bavilo, što vi sad doživljavate, malo kritikujete svi zajedno, da se partije kasno uključuju ili se sad uključuju. Ja mislim da je to negdje i greška. Sad ćemo mi da gledamo, umjesto da razgovaramo o suštini, o pravim argumentima, razlozima za i protiv u NATO ili u Evropsku uniju ili bilo koji drugi posao, mi ćemo sad razgovaramo je li SDP za to, ako SDP onaj iz SMP-a kaže ja sam za protiv, za to što je SDP. Znači, mi smo počeli da isto se odnosi na referendum. Umjesto da razgovaramo o argumentima, o suštini problema i da se prema tome opredeljujemo o racionalnim stvarima, mi smo sad dodat ćemo je li neko za Mile ili za Milića, pa zbog toga što je on, ja sam za Mile, sad ja neću za ono što se on... Je li to neizbježna komponenta svih crnogorskih rasprava? Otprilike jeste, ali ako još damo ovu pojačanu dimenziju i medijsku i pristupom, još ćemo to više naglasiti. Zato mislim da i pitanje referenduma je jedna od tih rukavaca male moguće manipulacije. Referenduma prvo zato što se za Evropsku uniju se ne traži referendum, a tamo veliki dio suvereniteta prenosimo na paradržavu već Evropsku uniju, a u NATO ne prenosimo svoj suverenitet, bar ne formalni, a tu se traži sad iz ovoga da narod odluči. Samo ću malu digresiju, nemam ništa protiv referenduma, naprotiv, ali ovo ipak posrednički politički sistem, reprezentativni, nije neposredna demokratija koja je negdje miješana još samo u Švajcarskoj, pola, pa oni o mnogim pitanjima. Samo da podsjetim da je Švajcarska 1971. godine odlučila da da ženama pravo glasa. Znači, a ove godine na referendumu odlučila da se smanje ili zamrznu prava stranaca koji žive već godinama u Švajcarskoj. Hoću da kažem da svaki referendum i svaka volja građana, koje da je pitanje, ne znači po sebi da je to najbolja stvar za jedan narod. Da su o tome razmišljali, ponavljam još jednom, Schuman i kako se zove ovaj drugi Njemac koji su dogovarali Evropsku uniju, ja vjerujem da bi im 90% Francuza i Njemaca tamo 48. godine bili protiv i htjeli ih počerati sa njihovim idejama o integracijama i stvaranju toga. Tako da ne mojmo da glorifikujemo takve pristupe, nego da razgovaramo o suštini stvari. I još jednu bih stvar zamolio da uočimo, a to je ova priča NATO nas ovako, a Evropska unija onako. To su savezi zemalja. Savezi država. Dakle, mi o NATO razgovaramo, Italija nije podvojena zemlja, pa je pola nje šizofreno u NATO, a pola nje šizofreno u Evropsku uniju. Ona kad sagledava svoje interese, sagledava kao Italija, dakle, sagledava u cijelini i tako se odnosi prema stvarima. Neće ona zato što je NATO glasati i odnositi se prema Crnoj Gori, njenim interesima drugačije, negativnije, a u Evropskoj uniji drugačije. Čak i Lega Nord, koja u suštini propakira odcepljenje cijelog dijela Italije, je u parlamentu vrlo bila precizna po tom izjašnjavanju.
O tome govorim. Dakle, sve su to zemlje, čak i ove koje nisu članice jedne ili druge, oni su tu. Švajcarska je neutralna zemlja, ali Švajcarska više daje NATO akcijama već desetinama godina, finansijskih više podržava nego i jedna druga. Dakle, da se dotaknem i onog prethodnog za sekundu. Mi te troškove imamo pa imamo. Neko je rekao, čini mi se neko od profesora, izvinjavam se, ali čini mi se malo pogrešno da je jedan od stalnih troškova su misije. Nisu misije, mirovne misije, stalni troškovi. To su troškovi ako mi odlučimo da idemo u misiju. Dakle, ako naš parlament donese odluku kao što donosi ovoj u Etiopiji, u Somaliji, pardon, u Afganistanu i tako dalje, ako mi to donesemo, tamo ćemo ići, imat ćemo trošak. Ako ne donesemo, možemo kažemo nećemo, ne možemo, nemamo vojnika, nemamo para i gotova stvar. Tako da, ajmo da pokušamo pošteno da o tim stvarima porazgovaramo, da stvarno sve argumente stavimo na stol. Meni je najveći argument, opet malo širim priču, to mogućeg rizika. Evo kao što je sad ovaj, da li je sukob NATO-a ili NATO zemalja u cjelini sa nekim trećim, dovodi u potencijalno i veliki rizik crug. Jeste. To je po meni argument. Ali to je rizik svakog udruživanja. Jel bi bili bolje sam ili sa nekim drugim kad moraš zajednički da se dogovaraš o tome što radi. Ili svake koalicije. Upravo tako. Upravo tako. Doveli ste to i na ovaj unutrašnji plan. Hvala. Dobro, hvala vama. Čuli smo, dakle, Demokratska partija socijalista zbilja set posmatranja i razmatranja od strane opozicije ka Demokratskoj partiji socijalista apropo bavljenja ovom temom, praktično ulaska u NATO i intenziviranje kampanje, a i sve što smo čuli od dragih opozicionara. Dakle, kako Demokratska partija socijalista reaguje na sve ovo što je čulo? Prvo da kažem da Demokratska partija socijalista zalaže se da se u parlamentu donese odluka oko našeg članstva u NATO. I referendum je također ustavna kategorija, ni od toga ne bježi. Ali iz mnogo razloga to je efikasnije da se uradi i jeftinije da se uradi u parlamentu. Ako znamo da je u demokratiji parlament najveći odraz političke volje u jednoj državi, onda nema nikakve sumnje da taj parlament može da odluči i o članstvu naše države u NATO, preko svojih predstavnika. Oni koji predstavljaju građane, koji ne žele da uđu u NATO, oni će glasati protiv. A oni koji žele glasat će za i njima su građani dali mandat da u parlamentu odlučuju u njihovim interesima. I mislim da tu nema nikakvih dilema. Dalje da kažem, zašto se Demokratska partija socijalista aktivirala, ona se aktivirala i prije, sad je malo pojačala tu kampanju. Iz sasvim razumljivih razloga. I mislim da posebno kolegama koji zagovaraju i političkim partijama koje zagovaraju da Crna Gora bude članica NATO saveza, ne treba da smeta kampanja Demokratske partije socijalista. Nego naprotiv, ja mislim da treba tu kampanju da podržavaju i da joj ojačavaju kako bismo postali članica NATO saveza. Zašto? Pa da bismo ušli u NATO treba nam većina volje građana Crne Gore. Mi na tome radimo. Ne radimo ni pod kakvim pritiskom. U parlamentu se prije neki dan čulo od uvaženih kolega iz jedne političke grupacije koje pripadaju Demokratskom frontu, čulo se kako, eto, zaboga, Demokratska partija socijalista troši državne resurse za članstvo i vodi kampanju za članstvo u NATO. Pa gospodo, ne ulazi u NATO Demokratska partija socijalista, nego država Crna Gora. I vlada Crne Gore preko Demokratske partije socijalista kao jedne od članica u vlasti realizuje državne prioritete jedne svoje države. I ja vjerujem, ni manje političke grupacije, ni veće gluposti. Zašto smo se aktivirali i kao navodno trošimo državne resurse u kampanji? Pa mi to mislimo, to je naše političko ubjeđenje, da to radimo za dobro građana Crne Gore i za dobro države Crne Gore prije svega. Dalje, ne slažem se sa tezom da u parlamentarnim kampanjama, u stranačkim kampanjama, bilo za koje izbore, parlamentarne, lokalne i tako dalje, makar što se tiče partije koju ja predstavljam i čiji sam član, ispred koje sam poslanik u parlamentu, da nijesmo pričali priče o NATO integracijama i o europskim integracijama. Ja se ne slažem. Svi naši zvaničnici na svim skupovima partijskim u toku bilo koje kampanje, i parlamentarnih izbora, i lokalnih izbora, i predsjedničkih izbora, govorili su o prioritetima spoljno-političkim svoje države. To svi ozbiljni političari rade. I nijednom nismo izbjegli, čak naprotiv, mislim da smo davali akcenat na te naše prioritete u našim kampanjama i mi se toga ne stidimo. Vrijeme će pokazati.
je li Demokratska partija socijalista i njeni zvaničnici jesu li bili u pravu ili nijesu kada budemo ili ne budemo članica NATO saveza i Evropske unije. A ja vjerujem, rekao sam i prethodno da ćemo uvjeren sam biti. Kad bismo sada odlučivali u parlamentu, ako bismo sabrali sve one koji su za članstvo u Evropskoj uniji, mi bismo imali 2/3 u parlamentu. Međutim, moram da kažem da u Demokratskom frontu postoji pokret za promjene koji u svom programu partijskom ima također prioritet članstva u NATO, ali koji se zalaže samo pod uslovom da bude referendum. Ja mislim da je takvo zalaganje deklarativno. I mislim da je to politička kamuflaža i da nijesu iskreno za članstvo svoje države u NATO savezu. Eto, toliko i hvala.